Palat ars pangut ki kena kilayok jing mentoy na kajing liat sebun mensim jong uwe urang ba kasi hakasenong nongkwai ubal ais ngubha syaki daki plaskul ki kot bat satri hakajing alang kebalalong hakalai potarik ubana yayong arajar arpawar hakani hi kasenong. Kasenong nongkwai di kasenong kebadan nakatan riwar bat banlech kini kasenong kakali kalaban poi kat do tang hakasenong mau peran. Kasenong kebadan syarum jong kasenong pun ursla. Hakajing alang hakani kesni hakani kasenong kedor bar senong nongkwai kalayok ban ple pat ba bat IT ke yeng kebaladap senat mai hadian bagala pelu ono hak arpo pratrik ubana yayong kasnam ar hajar arpo kabadai kajong ikong Helena Sumer. Yakni ke yeng kedor bar senong nongkwai kelala ban pensna hadian baka sorkar leng baka tenat rekam jong ke office ke deputy commissioner kala ajing yarap silak nyaw hajar tengka. Batlah pendapat deka beduna da uwe ni kinong sumar nong pang uba pau jong nekatan u Dr. RF Lengdo ubala nok senyang prapo hajar tengka. Hagani kejuk kejengelang hagani kesengi. Hagasnong nongkwai lasam jingerap ru ki kena skol jong nekasnong ki bedan arspa sau pungut barok ki bopule haga skol Presbyterian Lower Primary School, ha Roman Catholic Lower Primary School, bat haga JJM Nichols Roy LP UP and Secondary School. Yakini kilat jengerap yakini kena lanok senyang hi dau Dr. RF Lengdo bakentop da ke Anglo Khasi Dictionary ki plaskol bat ki syatri. Nalori ki kena skol lagi kesengi la ajing yarap ru iki sangut kinong rap daki pipe bantan syaki lengkha jongki bat naga benta kini kijing ajing yarap baro iki kena skol ba kinong rap kabala penlut galong kumba henreu pau hajar tengka.